Kablay pi barok syagatuk Khubor changi kedon Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ka singi kilong. Thung mau nong rim surok uba preston prapasau point khatsau klor hathan Jylla. Yo ying school bathamai ke LP school ammutong haga singi rakhe Diamond Jubilee. Sedang klut ke yo Christmas hadin arsnem ke jing khangdam ka klam COVID-19. Bat kem ka wildlife langwood kinong siat merat klau bat ka kerbei badang im. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam benya. Usembut Menteri Rangba uba Preston Tinsong haga pratarik unok pra ulathung mau nong rim banchna surok hakishnong kathan Jylla haga jing belut ke bakenjo syaka prapusau point khatsau klur tingka. Hakani kesengi thung mau nong rim lasen rani uba Preston da uba asnya bahalang dhar Menteri Kampen Roishnong bat uba wailat miki Shilla Emily ke Jylla haga jing don lang kiri Rangba bat kinong teri jangka PWD. Uba Preston haga jingkren ulaong bikini ki surok kilong kilat penroy baka sorkar ka ai ban penroy ya ke Jylla constituency. Uba wailat miki Shilla ulaong bikini ki surok ken pensuk shibun ya kelet kawan nak we kesnong syaka we pat ya ki pat ba ka than Jylla. Ulaong rup bikini ki surok ken pelat bat pensting ya kad heng kali biki pat ba ki mat bunsin haba ki rung bat kimi nanong ba Jylla. Yo iki surok yu thmi ni bhai le ngayo ni ba kan we hipor wo iba chimti ya kau MLA ni ka than. Yo em gi chnong diwa tang de repair le je em de yo gi snen bu de le da pai tang ga chnong mi mutru u ya pai di le wo de em harot sor ga chnong wo de yo i kat nang mi gi sni nang krai ga ni ga chnong yo i tang ga ni ga chnong mi ya klam gi sorok ku thammi hen rai tang ki wa rim le yo i tang u lai lam hoi di tane te dau kam ga sin bu nang kom nasnya wo yin men toy ule oi gi te gi surok yu thmi la tang gi ni gi existing le ni gu em katte mhau nyet tane te dau de le ba yu focus open concentrate ya ki ni gi surok yu de em chwa ka man katte Ka amutong government LP school kelara ki kemen ye jingdap nyo pesan snem kerta ha ka pratarik unok pra. Hakani kejuk kesengi uba lakmen remboy Menteri Kampen Roy Puli Puthi ulalong ukong san hakani kejing lekmen bat open bena bantai thamai yakini ke skul hakajing mang pisa ka bekenjo syaka sabu-sau pon nyopu pra lak tingka. Ya ka amutong government LP school leseng house nem khat kendai spa sau punyo da kirangba ka balang ublei amutong hapo ka amlarem civil subdivision West Janta Hills district. Hadin ke jing syakri kum ke school mission ke JHADC kala ithu bat penyat ya ka rengkat ki borshnong. Nang ta suki-suki kat banang yat ki por da ke jing trailang ki kimi ki pa bat kena school kala nang kiu syaprang kum ta ka sorkar Jylla kala shimti bat petnyo ya ka hadu menta. Nakaliang ula kemen remboy habakren kum ukong san ula penpau ke jing sngongu yo blei halor ke jing la jong uban wanra ki kampen roy hakishnong kani kathan. Habaya day bagi jaka puli hapok kathan amlarem uloong babun ki school ki labiang lut nadu ki LP ki UP bat secondary school kumjuk ki nohikai ru ki labiang kat kum kecinghat kapor kum tau uloong ba UI bandang don ki daw bagi kena kani kathan jong kani kathan ngapen pau ji songu yaw ble baula ay nga kani kalat bangan syakri nakabenta kasyunong kathaw banta kathay ngapan pau ji songo yo bau ay nga kelat bangan la ban urlong shibon ki don kam jong ki shnong ki thau bat jong kathay hi barok we kanno kalang osngot na thakane bat jingdap san phau tuli ki snem ka jing yo jong ka state jongi bat ka jing yo lai lut luit jongi naga soka pare bakane ke school kan kenjo nyaw pusan pelikisna ban pangkraw ngilayo kumang omene ban play yo mau nong re kini ar kinom long klem ka jing duwai lang ga jong pi kini ar kinom long klem ka jing khmelenti ga jong pi kidei da ka jing khmelenti bat ka jing duwai lang ke jongpi kajing start kalong bron kam madu kata-kata ngasangu ya kabalang ublay hangne posh lang kabala shim ya ka langkor ban seng ya ka naga school ban syarai kisi banong kong
ba kilas ko thu ba ka jing start karibron kamta te ka jing yal ti nyop san deligis ne shipun kibriu kilayo jiman toy Naka nega school Hadin arsnem baka klam COVID-19 kala kangdam ya baro ki kam ki jam ka kemen ka sngo bha kayat ka yeng bat khamtam yi ki jing mat jimber khat jong khun bin riu satlak ka berthai ki yo Christmas kumba longlem hakeleng ka berthai hangni hakilum khasi jain tia bat garu ki pai ba na sor bat na nong kendong ki latu che ki yo ki hat ban siu ban tada bat ban thet ki tiar pin phernai yeng hakani ka yom le kemen Christmas Habaya peliu jingmut bat kat tu kat ningut kinong di hayo do la yo I bekila pu samrki da ka jingkemen namar ki angnut bat kmi linti ba ka de ka thiet kan phu bha hakini ki sngi shwa ban poi ka tayo Christmas kle thu ru beki pat nyong kendong ki khambe shakarong Christmas ban ni kinong sor badon burom kilo ong ru beki yo ki hat ling ba ka online ru kinum kta than ni ka yo ka hat ka bayat man ka sngi khamtam hangni hayo do Siya kalau tahu ni teh, dia akhirnya bandi teh Christmas tu, teh kalau macam senam ru kaduna bah, dan tiar dan ege, dan jadi kat ni rum sir ru kan merah. Dan macam senam ru duna, dia akhir kendak saya tiar, jadi badan tiar tu imat tas senam kambiang. Kambiang mah. Supaya kena, langi badi tu teh nandian, kembali tiar pat kaduna nak kat. Nak ya. Ke Ibriu kumno ki kami thiet tam snam ma thiet ibun be thiet ki kat nang kai game tu jam kai kambot ki thiet kat nang kai ni kat perlak tu ye thiet hi ne kini ki klor ke pot kumno ki lutit ngadang sudi ram ta yo pas tu la to ma klor ki yai ada la jam sing tu la kan ya kemudian Ibriu kam man thiet la jan la jam sing ram ta pade tempat thiet bahar ke nan dak sedang tu dang bakwan yo har ke nan dang eng tu kemudian dei jang kinong kendong ma kam thiet ba na kambon nak dang e ta ta thiet ke kinong sor nak sorong bangre kim thiet Taman kam duna ha kam thiet bai na dang la man thiet phrai ke da ba kinong sor kam duna man thiet ka tiếp ông năng ra bên tay cái ta từng từng ông ní lọc ra bên rẻ cái gì sầm bên vụ đồn internet ra dan từng từng cái sợi dây cái nào thiệt lừa ông cái gì sầm bên gặp rẻ nó còn đọc cái awan yang anh ấy thiệt lừa nó từng thiệt ha cái Daka jingtre shitom kinong tre jongga wildlife department na Bakmara South Garo Hills District lai ngut kinong siat mrat klau kilangat hashrip bakila pen up haba kila yokem nekini ki lai ngut ya ka kerbei panggolin kabadang im la suba bekini ki lai ngut ki thmu ban bam do ya ka imat lada don ki bathiet kindi ya ka hakador ka barem bha kini kinong siat mrat ki kerteng ubelti ki sangma arpsaus nem karta sengjrang em marak laipu ars nem karta but ubreswell ki sangma arpsans nem karta Kipulit naka office jong Deputy Inspector General Western Range kila kemi kini ki lai ngut bat ka jing thok kit kadang ya chap prang Kaya Trailang Village Organization jong kasnong nong deu sao kabaha bapo ka National Rural Livelihood Mission umsning CNRD block kalaraki kasingi ka baning kong first anniversary ha ka pratrik unopra hakini kasingi ba Jason S Maulong MLA bat ka kong Magdalene S Maulong MDC umsning BDO umsning CNRD block Raja Brahma Urang ba Shnong ba AB Wajri ka kong Sonia Lapang President kay Trailang Village Organization kinong kitkam Kidukot ba kilong kami longpa ba kisamla samhoy kilay poisya kani kalik min ot cake daps nem beningkong kani ka kinhon 3 months ngobha. Kaya Trailang Village Organization ka kudup langi ki santli ki SHG ba laitri ki SHG bakam kerpang artli ki SHG jeng ki temen ki balakot syakahan rupos nem kerta bat kawe ki SHG jeng ki briu ki badon ka jingduna ki dukot met. Kaya Trailang Village Organization kala no senyang shibun ki kambabha ki bakintiw ki imlang kasalang ha kani kisnang. Kirkot jang kay Trailang Village Organization ki penkot ya kasnong katao bat kisam mi kijingbam bapenyat da ka ICDS. Na pipet hang ni kasnong na du itu Khubor Meghalaya na du itu arajar pra bangele election room ngami kani kasnong asutho gi kijingya. Mangayat na kani kelinti man kapor ngawan ki meeting ki prepare man kapor. Tengah sutho kay kijingdong kam kani kasnong. Kumikran ko ma kade kijingsa. Kidon kibriu kibani ong ba MLA sheuja nta South Snap. Arong IP MLA umde bekas ngi.
Bakhirang step ngonong LP. Ubatray ubawat iki skim ki beper. Mar konsensi kamde konsensi ke bahret, kade konsensi ke bayar. Kamduna ya shispa lai putuli kishno. Man pai bria iwei pe iwei shnong kamde ka besok. Kalong ka makisnong banga suit hadu kata-kata kan kisnong. Kiwei kila banong iri shnong iberet. Ibadan aspa bot. Hanga kamde kata. Habanga rung hakani kisnong ngai iba kai ka jingjinjar ginong shnong. Kayan kalimti ka singkin. Habapang magistam. Bagi babon nang ni kadong katang kide gi bayarap yarang. Haba ngai iba ka jingya linti jong pipa man gaski. Ka bejinjar hadu kata-kata. Bar khamtam kini gi hap ki baret. Ki balik school. Hakapor ka baslap hakakti. Ki hapra ka juti hakti. Shan point school hap sat kejat sapong juti banyo badong kelas school. Kare nom dai ka por muchwa. Wadong ba ka di snong ibaret. Ya ke bangala wara ang ni snong matray ngam dong kaman putroy. Pisaki mapi, pia mapi nang ni manasi. Haba yu breu. Uba le bah naman ta snong mathaw. Ngatray pi bar khot ki badon hang ni. Nilong kaman ni snok tilang. Markat ni ngala bale hang ni snong mathaw. Kalong ba kajingya snok tilang jong pi iwe pi iwe. Bat daki tuki khubor ngila poisya kabakut tat hadu bangide syambiang kuble shibon.